Afurika haguruka, Afurika haguruka, igiterane ngarukamwaka gitegurwa n'itorero Zion Temple Celebration Church mu Rwanda, kigategurwa n'intumwa y'Imana Apotre Paul Gitwaza. Ni igiterane kimaze imyaka 27 gitegurwa kandi kigakorwa, aho imyaka 25 cyamaze cyakorerwaga mu Rwanda. Ni igiterane cyaje gikurikira igiterane karundura cyabaye mu Rwanda, ubwo cyabaye mu mpera z'umwaka w'1999 ku itariki 31 kugera muri 2 igiterane cyitwaga Heal Our Land. Ni igiterane cyateguwe na Apotre Paul Gitwaza, ariko kuko atarazwi yafashije abandi bavuga butumwa kugira ngo kibashe gutegurwa. Ni igiterane cyabaye muri Stade Amahoro. N'umwaka wasojwe abandi biteguye irangira ry'isi, ariko umushumba Apotre Paul Gitwaza n'abandi bakozi b'Imana bari bateraniye muri stade bo bafite ibyiringiro na pazensa y'ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahazaza ha Afurika hadasanzwe. Icyo ni igiterane cyahise gikurikirwa n'ibindi biteranwe mu ishirirwa ry'umushumba mukuru wa Zion Temple Apotre Paul Gitwaza, ategura ibindi biterane byagiye bikurikirana byitwa Afurika haguruka. Ni ibiterane bibera ahantu henshi hatandukanye, ariko mu myaka 2 ishize bimaze kubera muri Guinea Conakry ndetse na Cote d'Ivoire, mu gihe indi myaka 25 yashize byose byaberaga mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibiterane byahinduye benshi, ibiterane byatumiwemo abantu benshi batandukanye. Igiterane kuri ubu ngubu kiri kubera muri Guinea Conakry ya Amadou Doumbouya, igiterane gihindura imitima ya benshi. Tugiye gukurikirana icyo Afurika haguruka ivuze, ubusobanuro butangwa n'umushumba Apotre Paul Gitwaza n'icyo Afurika haguruka yahinduye mu mitima y'abantu. Turakurikirana ijambo yavuze kandi turavuga no ku mateka ye nk'umushumba mukuru wa Zion Temple Celebration Church n'ubuzima bwe. Araza gusobanura impamvu hashize imyaka 2 igiterane kitabera mu Rwanda, asobanure impamvu Guinea Conakry ariho cyabereye muri uyu mwaka. Reka dukurikire ijambo rya Apotre Paul Gitwaza. Ku mugambi w'umwami Yesu, ku mugambi w'Imana, umugabane utahiwe ni Afurika. Mu gutegura rero umugeni wa Kristo ntitwamutegura tutazaho Imana, ijisho ry'Imana, kuko kw'Imana kuri muri bibihe aho ni muri Afurika. Niho hagomba kuva abantu bategurwa gutegura umugeni wa Kristo. Akaba ari mu mpamvu rero Afurika haguruka yaje ikavuka. Navuga ko ari imwe mu ngamba za Authentic Word Ministry, cyangwa icyo twita strategy ya Afurika ya Authentic Word Ministry, gukora Afurika haguruka kugira ngo uyu mugabane ubashe guhaguruka muri ibi bihe. Imana niyo ihanze amaso kuri Afurika mu kuvuga ubutumwa, mu kuzana iterambere no gukomeza ibindi byose. Rero ijambo ry'ukuri Authentic Word Ministry niyo yatangiye, hanyuma ikaba nk'umwana wayo ikoresha. Mwatwakiranye neza muri iki gihugu, mutwakirana umutima ukunze n'icyubahiro, kandi abantu baribaza cyane ati ni ukubera iki ari Guinea, kubera iki ubu ngubu. Bwana mujyanama wa Perezida Amadou Doumbouya ari Guinea. Ubu hari abantu benshi badukurikiye live kuva muri New Zealand kugera muri Brazil. Isi yose iradukurikiye muri Guinea. Ibihugu 47 biradukurikiye live kuri televiziyo no kuri satellite. Baribaza bati kubera iki ari Guinea. 46 pays d'Afrique est en train de suivre directement ce qui se passe. 46 countries in Africa are following live what's happening. Imyaka 25 irashize Afurika haguruka urabagirane ibera mu gihugu cy'u Rwanda, aho twabonye impinduka zidasanzwe. Abantu bava mu gahinda bagira intego, bava mu kwiheba bajya mu bwiza. Ubuhamya bwarivugiraga abantu bagaragaza impinduka no kwiyubaka kw'igihugu.
Where we have witnessed God ku buyobozi transform bwa pain nyakubahwa into perezida w'u Rwanda en beauté. Paul Kagame, ashes into beauty, Et une nation igihugu blessée a un cyavuye témoignage kuri vivant zeru de réconciliation kibahiro. et de reconstruction. from and zero our to nation hero. into testimony of Dushimira reconciliation Imana and rebuilding. yaduhaye Sous la ubuyobozi direction de bwiza son bwe. Excellence, le président Paul Kagame, le pays est passé de la misère à l'excellence. Under the leadership of His Excellency Paul Kagame, the country has Kuva i moved from Kigali zero to hero. kugera i Nous Abidjan remercions muri Dieu Cote pour son d'Ivoire, leadership éclairé. kuva i Abidjan kugera Guinea Conakry muri Conakry, De Kigali à byabaye Abidjan et ikimenyetso maintenant à cy'uko Conakry. abanyafurika biyemeje guhaguruka bagateza imbere Cette umugabane wabo. conférence est devenue Abadiyesipora n'abandi bose bafite inkomoko muri Afurika n'ababa mu birwa bya pour Karayibe les Africains n'abandi banyafurika bose bari et de ku la isi ahantu diaspora, ainsi hatandukanye, que pour les personnes d'ascendance bagaragaje africaine. ubushobozi bwo kuzamura Nous avons umugabane des wabo Nord-Américains, des Caraïbes no kugira parmi nous igitangaza pour cette conférence. hashingiwe ku mahame ya Bibiliya. Africans on the continent, in the diaspora, and among people of African descendants worldwide to rise, they are also present here today. Les incita à se lever, à Guinea assumer niho leur hantu heza responsabilité, hagaragaye à ko construire hakwiriye leur continent kubera centré Afurika sur les haguruka principes de Dieu. yo muri uyu mwaka. Urging them to take responsibility Ni igihugu of their gifite continent ubutaka centered bwiza on God's kiruta principles. kure cyane ubwami bw'Ubwongereza, remarquable. Guinea itself kigaturwa n'abaturage miliyoni 15 n'ibice bitatu, Une superficie légèrement kandi muri abo inférieure baturage à celle du royaume. abenshi bari ku mpuzandengo igaragaza ko bakiri bato, United Kingdom. ubwo bigaragara yuko averaje yabo ari hagati y'imyaka 18 With a kugera kuri population of 19. about 15.3 million people. Ni igihugu gikize ku mutungo kamere Les jeunes 18 à 19 ans. kandi kikagira amabuye y'agaciro menshi. 18 to 19 years. Abakizi neza bacyita geological scandal En minéraux au monde. cyangwa se scandale geological. Most mineral-rich countries in Mujyanama wa perezida Amadou Doumbouya Souvent qualifié uvuka mu gihugu cya Congo. géologique. often Igihe called twigaga tukiri bato batwigishije ko hari ibihugu bibiri biri geological scandal. President, I was Birumvikana byensi, Lorsqu'on nous igihugu cya mbere ni Congo nkomokamo, on nous parlait de icya kabiri yari Guinea. of two countries. Guinea nicyo gihugu cya kabiri kimeze neza kandi gifite umutungo kamere mwinshi. Of Ibyo bitwereka ko Afurika ishingiye ku mutungo kamere wayo yakigira kandi bikayifasha kurutaho J'ai connu la gukomera. Guinée depuis mon bas âge I knew about Guinea ever since I was young en termes de scandale géologique. as a geopolitical scandal. Amateka y'intumwa Apotre Paul Gitwaza. Apotre Paul Gitwaza yavukiye muri Congo aho bita mu Bijombo, ahiga amashuri ya primaire, akomereza amashuri ye muri segonderi aho ngaho, aho yagiraga umwarimu wamwigishaga ku giti cye, kuko se Andrea Kajabika yari yarahawe ubuhanuzi ko uwo mwana azaba uwukomeye, bituma atamujyana mu mashuri ngo yigane n'abandi bana, ahubwo yiga ari wenyine. Niwe wenyine watsinze ikizamini cya leta aho bita Institut de Bijombo. Akomeza amashuri ye ya segonderi, ubwo yarangije akajya kwiga akomeza muri kaminuza aho yize kaminuza Ikisangani. Akomeza amashuri ye arayasoza, ubwo yayasozaga yari afite iyerekwa n'iyishurirwa ryo kuzakomeza amashuri ye muri Australia aho yajyaga kwiga gutwara indege. Gusa ntibyamukundiye kuko ubwo yari ari Nairobi ategereje kuzajya gutwara indege no kubyiga, uwagombaga kuzamufasha yakoze impanuka ikomeye bimusunikira kugaruka mu Rwanda, aho yamaze guhanurirwa ko azashinga minisiteri ikomeye mu Rwanda. Yaje mu Rwanda mu 1994 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo yahageraga yifatanyije n'abandi basengeraga ku itorero Inkuru Nziza, akomeza kujya arahasengera. Nyuma yaho muri 97 nibwo yatangiye ministeri Authentic Ministry.
Authentic Word Ministry, ijambo ry'ukuri ministry. Ministry yaje kugira amashami abiri, iry'ubukungu n'iry'ivugabutumwa, aho iry'ivugabutumwa ariryo ryaje kuvamo Zion Temple Celebration Church. Zion Temple yayitangiye muri 1999, aho yatangiranye abakristu 200 muri Kave, aho bitaga i Remera. Ikomeza kugenda yaguka, iza kuba ubukombe, ndetse iba itorero mega church rikomeye ku rwego rw'isi. Apotre Paul Gitwaza yasakanye na nyina w'Ingeri Angelique, babyaranye abana batatu, uwo bita Luke Gitwaza, David Gitwaza n'uwo bita Elijah Gitwaza. Apotre Paul Gitwaza ni umuvugabutumwa ukomeye ku rwego rw'isi, aho yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye kandi agakomera cyane. Ni umwe wagaragaje ko insengero ziri mega church zashoboka, kubera ko mbere ye ntago habagaho abavugabutumwa bitwaga aba apotre. Mbere ya 1994 mu Rwanda nta bapotre bahabaga. Apotre Gitwaza niwe wagaragaje ko umuntu yaba apotre, kandi arabitangiza ubwo bitumvikanaga, atangiza n'inyigisho zigomba kugaragaza ko umuntu ushinga amatorero ahantu hatandukanye agomba kwitwa apotre. Yateguye ibiterane bikomeye birimo niyo Afrika Haguruka. Dusoza tugiye kurebera hamwe niye mpamvu yatumye Apotre Gitwaza yimura Afrika Haguruka mu myaka 2 ishize, aho yabereye muri Cote d'Ivoire, indi ikabera muri Guinea Conakry. Bigaragaza yuko guhera 2023-2024 Afrika Haguruka yaberaga ku musozi wa Giheka, umusozi wiswe Hermon. Uwo musozi Afrika Haguruka yaberagaho, umujyi wa Kigali ngo ushobora kuba warashizemo amananiza ntube ukibereyeho, bituma wimurirwa ahandi, aribwo yagiye muri Cote d'Ivoire ya Abidjan, iyindi ikimurirwa Guinea Conakry. Apotre Gitwaza mu nyigisho ze akunda kugaruka ku misozi 7. Imisozi 7 niyo akunda kubwirizaho, aho hari umusozi w'umuryango, umuntu avukamo, hagakurikiraho umusozi w'idini, icyo bita itorero cyangwa se ivugabutumwa, hagakurikiraho umusozi wa politike, hagakurikiraho umusozi w'amashuri, hagakurikiraho umusozi wa entertainment, hagakurikiraho umusozi w'imyidagaduro, hagakurikiraho n'umusozi w'ubuhanzi n'ubugeni. Iyo ni imisozi 7 Apotre Gitwaza akunda kugarukaho. Ni umugabo watanze umusanzu ukomeye mu ivugabutumwa ryo mu Rwanda, ni umugabo wakoze ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ubutumwa ahantu henshi hatandukanye, yasebejwe kenshi, ariko ibyo byose arabirenga. Zion Temple Celebration Church ikaba iri hafi ku isi hose, aho iri mu bihugu bigiye bitandukanye no ku migabane itandukanye. Itorero Zion Temple Celebration Church riyoborwa n'umushumba Apotre Paul Gitwaza, rifite icyicaro gikuru mu Gatenga mu karere ka Kicukiro, aho ariho paruwasi nkuru iri, ariko ni itorero ryasakaye mu Rwanda hose, bifashijwemo n'umushumba waryo ukomeye wasakaje ubutumwa ahantu hatandukanye, Apotre Paul Gitwaza. Ngayo nguko amakuru n'amateka ya Afrika Haguruka imaze imyaka 2 itabera mu Rwanda, ku mpamvu zitekerezwa ko ari ukubera yuko umujyi wa Kigali warashize amananiza mu kujya irakorerwa ku musozi wa Giheka.